Muri Afrika y'Epfo abategetsi batangaje ko inkongi y'umuriro yari yibasiye agasozi nyaburanga k'umujyi wa Cape Town yakumiwe mu ijoro ryakeye. Ikibuga mpuzamahanga cy'indege kiri mu mujyi wa Giza ubukerarugendo mu Misiri cyongeye gufungurirwa indege nkeya. Ni mu rwego rwo kugabanya ubwinshi bw'indege zigwa i Cairo. Muri Algeria abantu babiri barapfuye naho abandi amagana barahungishwa kubera ubukonje bukabije n'imvura nyinshi byibasiye imijyi myinshi. Ibyo bihe kandi byateje n'impanuka nyinshi z'imodoka. Umurambo w'umuhanzi w'ikirangiriro muri Zimbabwe Olivier Mtukudzi washyinguwe ku musozi avukaho w'Amatsiva. Naho muri Gabon umutaliyane Nicolo Bonifacio niwe wegukanye ikamba mu irushanwa ry'amagare La Tropicale Amissa Bongo ryari rimaze iminsi 7.